Obesan ate yenka ewo sunyane eye 98.9 FM. Samsung and Kranza edemu wo 90.7. Tachimai 48 at the first Sompa 106.1 FM. Now what do I need chemu ewo doma mani mua eye Sompa 101.3 FM. Takwa 4 ajie gumo ewo Sompa 101.1. Afei takra de Sompa 103.3 FM. Mankasim eye Kingdom 106.1 FM. Ni atiesi asante mantemu. Eho any headquarters no eye Sompa 93.1 FM. Ayiko 100.9 Swebutuo ya wajin semi amenipa ebino so ewo asante mantemu. Wada Roma enhwemu eni manenmu no obetimi achie live ewo Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra anase Sompa FM Live YouTube no www.sompolive.com semno eyadia obetimi akenkan bi ede efri wa bla wo koho Sompa FM aban radio so FB ede ama kaneshi edwemfo na afen so adamfopa radio wono so eje ede ama France efo ama wonom so won setimi akabikai na hye ne so senwumako bi adaroma na wonom ebo ye chidom aboya donten ama enwumre kase no etimi edru akache baby biada wo na ne nyina no eye Yas toothpaste ene ne brush no na wonom ebo ye chidom kase pa wose wonom nka wonsam no maninsi pinsi tamen monyam hwemre mehwam enso entimi emremu na obi kokisi wa na se bia wo ho kani ekisi wa ampa ba na so ankase menu me ho se bia mekisi no enya se wo kasa ne ye hwene ede ato ncha e Yas toothpaste ne brush no na wo hia osi asenjam pre ne nyina da ebeyi ede afri ho na eno achi ne medimafo herbal center Dr. Tam Daso wano so se wonyale wanyina dapoko asemayira na afensu kumase eboa kwa agogo government hospital no government school nimpo ne hwene mu hope na wonsa ebeka yen wanom so eboa ye den time herbal mixture ede malaria dro no enso ede epia yen enne anwumre ama RSYD no Vigi Studios wanom so ekira kwan no ewo Accra ase no Malam Abase wo so eboa ye wose ebase wo yimfonyin anasa pa wa bi na apese wutwa ebia wo ye musician na opese bia okotwa wapa wa wo ho ampacho ni nyina no ekwan eda ho Joe's bread and pastries wo so mo de hot cake na ba wo mo de pia ye na nwumre ama bibia etimi akoso onga ma me nsa no boafo wanya ye mu abribia de ebetena se no wo bo ye chidom na wo mo nyina da eka ho bi na enne anwumre yetimi ede kase no eba beso mo eni mu nsem bi a wo bete e wo nsem ni mu bi no eni se adehye ya wonum e wo paga wo mo se hu bo bi ya kyekere won nyina no won bambo ho nsem no won sunu gugem e wo ho ye behwe na ye ne empanyimfo ya waben ahia kodale e wo bambo ho nsem no etimi atwetwe enkomo e de afa ho wo bambo ho nsem kro na mu no enei anam so bie ama Ashanti South Regional Police Command no enso de fotuo bi ene adesrade akọ e de amagana fo ye bebom na watimi atenia ekọ se na wode wani kyeremu e wo bunu epo ye mantem kropon tachimemu a atadwefo wa wonom atede ne e ye de ensem e na ekọ so so fama me otutu atuo enne wo betutuo no e de ewura mpanyimfo akache na woni wonom abonkomo e de afa ho Jaso Senior High School wonom anya finhia na duanan anamsa yoso ama empanyimfo akohuro dadie no na panyipa bia wono yem no hyebedwane enso wo mem hase no wode afutuo anamso ama Ghana enkwada enyina da ensam no foforo eka ho ya Ghana National Fire Service wonom so ede afutuo akode ama Ghana force adaroma yesi new year mu nche yenti yenhwe na yentimi embra ase na ensemu ipi ka hu bi ye nese wuremu ewo Gambia wo kyerese eyade a boat bi ya afa enipa bi ompeso mu wuremu Europe akwadane ayenchi ya enipa ne bi etimi etina nanom ewo ense do afa yenhwe na yenje brani adagensam no emu nyina da ede de do asukọ no yentimi emfa ento amso
Afei ensem ni mu enchiremu eni yede ani echiremu ewo etifi epoye mantemu upper east region na yekọ ho no yekodwura mu ewo Kasena na Nkana West District eho na wonkro pon ana wonkro batan no ene paga adehia ya wo paga echirese wo magidin pada esanse wo hwe krokodile pond na ewo ho no a eno eka ho bi ena wo mama magidin ewo Ghana ha senum ni wiase nyina da no wo se dencham de eka ne ho ohu o ya aboa bi a yemfa ne ni agro nanso no obi wo ho a watena se bese mfinhie aduokno ne eho a ne ewo no wo ne dencham wa na ekoba nanso ho boa bi ankyekere ne da esanse wo hwe se ne wo mu sitie na wo mu ati asomdwe mu bambo ho nsem no esisi pi edema wonom na die ne si se chejamase ametumpo ana sa wo hwe paga wonom be Burkina Faso papa ne ensemu a eba ene se ewiamuhye bi eyade ase di wo mu ntetentete ewa ho ana ba besi wo ewa ana se etu akọ wo mu kaso mu pinche ho ana etu wo mu sa wo machi ase pebebu fragina eno nam so ama wo kire se police fo krampo abem ese nkofo kro mu ti wiemhye ni mu no enka wonom egina wo mu nanso no antentam wo matu wiemhye no etimi edekọ na busuanu ade yakase ebom no yede bomo se wo hwe Burkina fo abese enipa dunson na abetodwa se wo kire se wo ya asrafo eda na akodie ne niam ahyehye wo mu ho mu di atwentwie akuafo wo mu tete mpotam wo kire eda ye hu wo mu wa ha ase wo mu tete yan ase wo mu wura ha se no ede be pote na ekoso wo Ghana ye bambo ho ensem yenko ahoma ne so na ye ne yewura Francis Ahovi wono executive secretary edema global security for Africa research and good governance yewura Ahovi uti yenka anwumre yada wase ama wo afinhia yo miti unkapa mjimu so niso mi mamu afishiapa afin kometu ye enfie so afisese na se ne misikan na usika na ba bebre na wapode bidia mo Oheneyere na mso medi on dia everybody so pe my tie way se ne ane emasi ko Ghana ye bambo ho nsem nyam se wo de bidin nam wanimu awie mu hye bia wo kire se afi wese no ye hye mu no ano efrafi dada ne mu ba afi wese mu no na eya ade a ewiem hye bia wo kire se ni tel number omunya ye 60171 ye ne nampaga na adehye ne yeso mu pini ho a na etukọ ekwa na asaba ne mprensa so enuada ye nya ne nte yese asrafo se ne Burkina aban esie no but ye hwe videos na sometimes wo hwe ni pa bia no atin se se de ne dibi na city de wo be yesra ni no ena enenam hase no Ghana police achi wo mu yeso mu ya asrafo nti se ye ja wo mu se ye wo mu dan yo Ghana hase no are we safe yo mimi aba mi da wase se o kai no de di kai e be ka se emre bi se no yent mi ka se we are safe as a people asene se o se Burkina Faso ho any other Sahelian countries no the surges ananse kan se omo nya asrafo so ananso se omo ya asrafo but omo ati omo efi asrafo no because ebia mitimi hu asibia ba so ebasa na omu pense omu bitumi na kasa hye omu nsem so the omu taye say omu timi klo community from community edia say omu ye na omu ye that means they intimidate people civilians and any other person omu agi say omu koye saade na obetimi ama abaya otiso obetimi ama say ni yembe sinu say ebia omu pese obida koku ni nkrofo so dia omu hwehwe no omu yesa because omu hwehwe bibi so etimi ba no sa those intimidation any nyama boni omu ye no ebetimi ama se ebia ba be fra omu dem fra na entrance na dia omu pe no na ye mamu so whatever we want to say say when you say kunso koso yes some region so we cannot say we are safe as a people but the American say say so far military for another migration for omu ye omu family so the other can say we need to quickly calm down but urge the military and the people who are running our borders to say we need to up say the ansana ebetimi anya sa asunjinu na asa asunjinu ebetimi anya so a question obviously say are we safe. They can say we are safe, but not 100%.
80 100% ya waye bambo mu nim de foi wo hwa eye besen oha mu chiche mu besen e na mefa se betimi de eti ato so Oh, say asemboni di the sia at times no one ka so betimi wa jume said there we see but adika credit no na ediane nyina abutu so the mechanic say make 50-50 so what is important no when is the answer I see obi di coding 50+1 that's why I say the kind say say yeah Sarfo especially me immigration for omuna omo border on say paga on wa Canada say between Ghana and you can say Burkina Faso so the bia they see bia say for then I say ma idea express the community engagement say ma community for more hon they say they need to have people in place like that this year now one country in 24 and now say omo to me say RSC and I say investigation. That is one. Because and apart from that, if you don't have people on the ground, it can be a group of youth or identify what I always call early warning mechanism. He said the ACCC you need to get people like that. Okay. Who can send this and say we don't share say ebi omu ya Sarfo na bi ba mu na you can say fulani for abetimi am kure say omu ye fulani for ananso say omu ye Sarfo for ba aseni say one small omu be ye den adenti na omu ho at that moment so those are some of the questions say this also immediate investigation and clear communication as I say I don't free government over omu le be ma say over verify and identify exact people who are in that uniform and what is the mandate. Now, all the year then. So, it's not mass communication. Now, it's not transparency. So, let's not be to say, yeah, community forum. Mama, yes, so at times, it need the money say like or the Debbie. Let the say, Mama, to say, who say now they should not attack the people. They should report to the appropriate authority, and the appropriate authority should also take strict response to say we will not be experiencing anything negative in our country. Mr. Ahovi, some people are finding it very difficult to understand why our borders are still opened. Are you suggesting, some people are being baffled as to why our borders are being open to people such people? Are you suggesting, say, you better to your borders, and say, you better tight security because security already there, security agencies say be war, but still like what for we say munya kwine e rerow mind mu rough for heart ni ade. We be suggest Ediama security agencies ni say this is the time where we say be more enya closure to the border. You me that say as a border person myself, make us say Africa it is very difficult for us to close the border in such a say. I think say na ye Cuba ku ye nipa so bako na so abrofuna na omu bae omu bekiche so obi o say otipaga ho a ni ye kan say na bu se bi wo Burkina Faso obi o aflawo sisi a na bu se bi so Olome and other things so you cannot say ma weno obi a ni fu wo Togo e na ni fi so wo Ghana obi o a ni fu wo Paga e na ni fi so wo other side. So a very difficult and sound. A bit can say, yeah, immigration for and now send for or to border. But the bit can say there should be kind of a simple answer and very effective. So multi community so those are the people that must be they have to be well trained. Okay. How they can identify some things. But before then also more border they have to do proper checking. And yes, Sompa obi ba na only say oye nyina ye nipa ba ku jo mu je omusa na ebi so wa eye corruption obi ti ji quest kakra o bi safe sai no me stress quest jiro ye je kakra na ye hihwe mapa obi twema because of our level of education intelligence and epikilo nipa no on say the way I'm passing here and the way they put things in place ombe tinya chini so on kasa betinya asisanaji
announce say nipa no otiminya kokodru say obaba betwem no because say you will gadget a bit na detect say omo pita the born be announce say your intelligence a bit the way nipa no here the way or casa any time sharing your mama no yen friend no yen bisa no question back on you be e means adem wo professional way a bit na chi sankrofo. Maya Nasi Papa, thank you so much for your time, sir. Happy New Year. Happy New Year to you, to my sister. Yera Francis Ahovi, where you're Executive Secretary, Global Security for Africa Research and Good Governance, and na yeneno ebo en komono. Na busia yankwe, na yene ACP Safe Asata, and so and to also said na yera Ahovi, kano, se wo bi eteta wo mantua, ana se bia wo na mo mantamo, sa wo ye den ho wo bi wo anu akwa yese, kwasi besinata. Wanu a oni hobi nanso no ne nam ho eno enam so amagana police service no Ashanti South Regional Police Command ya Yewrase Fasata etua anono ACP achre Ghana fo nyina sa da Roma prosifo kwada entimi entambam boadwuma no entam won ho so wasi dua krowe no agemframa ya na ebu eya na baakofo nso entimi enchire dan for baakofo nso entimi kata nyankopon ni kata enti no obi amu abi se be ya se nipa bonefo etesa no ye betimi apa won ho ntoma ne ye bambo ho nsam no so no etimi awie mudie edi amayen se ye dwuma ne de boban na amanfo nya omasomdwe no myoma dwuma Sanso na IGP wafra prosifo nyina se yenhwe se bro nyani na chi nyina no ye be mia ye ba ho nsem ama asomdwa ba o ma no enti yesrom se amanfo nso enka omontoma amasisi ye dia no ne nyina ye nyanyima baako se de da ye ka no a prosifo ye timamufo a ye hye prosi atade na timamufo nso ye a prosifo a o mo hye fi atade ye nyina ye dwuma baako ye jema prosifo nko ase ye nya ye ntumi ye na mo nyina ye ka ya betiti sie ni na se ye ka se ye ko arukasama ye nyina ye betumi akọ ma obi a nka se nipa oya de na ye nibusuani nti ontumi nto de yemu nso ankofa aba mehye unim se wo de on fa be atake obekọ achi sa na obi nso on so achi no so obi ba ye bi on so fa atake on so be ba so nti obi enu a wasomdwem nti ye nyina ye mra together ne enko arukasam ne nyina ye ho nto ye Process Sadom to Oheneyere Yeboaa wani chiremu Ashanti South Regional Police Command na wotia one man no ACP Safe Asata Sompa FM ekotie na no di SM na fe ye free bambo ho sensem no mo na ye fa ye ni enchiremu ewobono epoye mantamo eho ene ni kropon tachimai eho na Sompa 106.5 FM yebutuo na yakase enua ba ye ni di dwuma ewo hosof mame ototo atuo watoto na atuo na da ede akwakọ wremu ewo onimonyamfo Francis owusu entwe no ene ye bunu apoye mantam no mansoafo na wo kire se aban no atere ne nkwaban mu ama ye ka sei passport wo de eye center foforo kora bepie mu e wo tachima man mu sebe ya se obi epese okogi bia na se bi opese okodi ne dwuma e wo passport ho sensem ho a wontimi enti fifre na wontimi emre wo ho ne sa yoso ntine sofo ma me ene Ewura Francis owusu ebo enkomo no yentie ensem a wonimunyafo e de to dwabi. Permit me once again to be moved on the lack of sustainability of infrastructural development in Ghana, a situation which has a negative repercussion on our economy. It has become a trend and a tradition in Ghana for successive governments to discontinue and even at times abandon development projects initiated by outgoing governments. For me, as a passionate citizen, I'm deeply dismayed by this kind that has read its ugly head in our partisan politics, which is fast ruining our meager resources and crippling our economy. Let's all take a second look at this and echo it in our daily conversations. Now, ladies and gentlemen, permit me to draw our attention to crime wave, especially cybercrime in the region. For example, Techman as a metropolis is increasing in popularity with influx of people from all walks of life. Crime is also increasing in unimaginable proportions. I must emphasize that we all need peace to make developmental strides in our Buno epoye mantam so afo ni monyamfo Francis owusu entwi na no di sema na hwegu ye no na eno echi no nana boache ameya pentemprem no eye adua na hene ya wosaye ni fahene e wotachiman nananom atena konwansa ase so bron champion de dua kwa edehye eno no wono so ekasaye yenti ensem a nana ede tu dwane bi East region and Tachiman, the capital of our region, for the
commissioning of our new passport office. This facility is a testament to the President's commitment to bringing services closer to the good people of the East region. The President Mahama's led administration focus on infrastructure development and ease of access to essential services is truly making a difference. Honorable Deputy Minister, on behalf of the good people of the East region, I say we are proud to see this project come live. Nature Senia Wakasa ye Yanana Boache Ameya Pentemprem, Adriana Hinea was any fahine, and what bronch champion the Duaqua, Manimo Techimai, and I call Equotie no. Now Penny Simiko Binaman Cabidia to said the Wakuma Boa, now one Trinitiana so a cat was a capoma, now one two tea uncle you must every one, and I'm sorry your son teno. When Monya for Jachi question, one no enema so for bedie, ya one no so actually near Manoneho and Sam Eswo. Now one also so a word you made dinner same. Now and someone wakaya yina done it for a boy nisa bino or one farmer was seeing Keta Barboswa, say and sumo a reamo wedding see a cantam, so a beshe amagana yedi any dear. One shall come home and man home and popo, and na sanity and was so beshe, not nenimote, what's me a quasebeya. Yoko draw home ya one no sing Ketesu Benyano, what's me and yan, what's me dear your ejuma at the Abua Ghana, ama ye dear one and Samnosono, at me a sequenting pomo, yeshasi and Sabeka, ye rajachi question, ne samwa wakaya ni be, na yet see me at the Abamuyenya and Kaye, the Anasi and Senyan Kayano, yentua and Samnoso and fa emamo. Na yakwaya nim diania diani echremo, ewo and womesuemo, and womesia a your baby a chibremo. And no ene fapem papa ya ubetimi ato ediama ubadache. And I'm sorry your suntino abibia daba. Waya na famu diesebe ya mwesua hunsemno. Ebetimi afan entampa ede efra. Nadan kwa kufuado ba ye obeye bi ede boye. Ama eye sukuntu aswano kwa mikwano free senior high school no. Wade bebo edjananya non kwada. Abai wese eba ya non so watuaso. Ya eniema ni akadian pempradia hodwa. En kwada nase wanuma wamuchira die. Ewo sukumu wansabeka. Ama wanhuwa to ama womasua honsam no etimi afa ne ntampa efra no wono so eguso aya woyo na sa wode wani kiremu ewo dwaso senior high technical school wonom ebebo aze no womanya mfinhia polepole na aduanan enam sa yo so asansa fa de a wode kirente no wonom edi na fidida na no ena owride crystal wono ena eye panyipa ya wono etua school na no wajia kasamu kasaye na ensemu a wode to dwa no wose o how de bubruja echoba tan edemo eniema yentie ya wosrem panyimfo se wameye wo mu adom wo ho. Some significant improvement in its life. There is still more to be done. The unwavering support of all stakeholders has been the cornerstone of our success. Life, they say, begins at 40. If we were to personify the school, by now it should be having all the basic necessities. But it is sad to say that our school is still crawling on all its four paws like a toddler. We are crawling because of the following challenges which require that we solve them for the school to be on its feet. Poor boarding facilities for boys, poor dining hall and kitchen facility, no school bus, inadequate staff accommodation, lack of assembly hall, poor washroom facilities, poor drainage system, inadequate computers and tools for ICT education, and inadequate water supply. Eniema ya yewo how amantam wonom ewo dwaso senior high technical school no ena oraire ya wono ede eshimeria crystal ena wono eye headmistress ya no na wade atu edwane nti wasresen panyifo emeye wonom adom sebe ya womesua honsem ewo wafa ho no bibibiada ebetimi akoye na eninti ni atwotwo ro wonom ayeso mabogye to adonko yeye ewo oman enchichiriye ene womesua mudodo na no ede woni monyam ekota adwumedie na chima ne yakono ye fashion monyam ena sayo so mahwebedwani ya wono ewo asante achem south abaton pesua so woni monyam fo kwakwa asante boaten woduo mu ewo dwumedie na se na efutuo ene okọ edema enkwada ne sei amfa ho ba bi a wo hyase dodo no aye wa nkasa botaye esi wadi so drugs ne noma aba mu nom no ewo sunsun anso bebre da se wadi 18 19 na okidde efelia na brabodo he na wo gbako entimesremo what a shock gone too soon no eya doso ewiase be trepa na sopa
but binua no monketua uhu mu tra obetra che wa hu mu ntra nso yi a obekontem adekro nti a mo maame no ne mo papa no ade mo ba school mo hwɛ so na mo nsuade yi sɛde be ya mo abra boda achi no ebetumi awie peye na awofo nso a esan omo animu fifire ade tete mu no omo nso atumi anya so mfaso ama Ghana nso abenya so mfaso. Wuni penyina due we say eye efutuo ya efri onmonyamfo ya wono ye mmahwe bedwani edema adehye ya omo asante achem south abato mpesua so yewura kwaku asante boaten ho ya yenso ye de bi ama mo afe yenwremwen afi we say no ansa na ye ba bewremo no na ekwo na wie ya afi dada na ekwo na wie ye no na enkontabuo ya Ghana National Fire Service dum Sompa FM wonom edi abade na wonanim papa ye ya na etwa nso no mo amanfo dodo na no ena enam ejahyehyia so ntino watwa yanom ewo ensie do ejapade empempem ena eno so ehwere o my Ghana nam sayo so ebra yesi afifoforo wesem no ama eye panyipa ya wono ene amansan edinkita ho emedumja adwumekuo no o my Ghana mu hasenom yewra Desmond aka DO2 no wono so edensema tudwane nyina ne yafutuo sa Ghana fo yenhwe na yemmo ye ho ban yenhwe na ye ninhyehyɛ ye ne mmra so yenhwe na ma yemfa eja edin agoro na toda bi na sa woguru gya ho a wayete se bia wo ya akwapa nanso no so akase wo sɔre atia wa se wanhwe ya enema ebefa wase yentie afutuo ya yewura AD anase DO2 Desmond aka wode ema ye ne bi abese manfo enyahi na bibi nso ba ma won hye wo kasa wo kasa ebi wo niema na jane jinse buwi ansa na wabefra yen ana ho akonya nso se commercial centers no nso so shop owners no ne attendants no hwese wan kasa urobo wajapade na mobile na wan hwese ne tetesa no ubenya fire extinguishers papa ebetimi aboa na wo kwan obefa so a ubetimi de adwuma se de be je biba ubetimi de so ano se de be ya eseye no ananse se de bisi ahia no enkwaye kese na nkofo habia emba tie besre pa bremu yenyina hwi na yembo ejapade mobile na bibi nsusia yembo modern se yebefre Ghana National Fire Service in terms of 112 and 030-277-2446 na infam boys afatano infam omanfo Ewusia ADO2 Desmond Akawono and a public relations officer at the Ghana National Fire Service and na yetie no na 25th year twemu yada Ewusia say woni me be ya adwen dia na komhyeni wodifo ya yefre no ebo edi pa ya ne maame ede ma no no eye evangelization na so no se wo de ebo noa na wo nwene ye hyen bi na wo frega na fo nyina se ye mehyen bi anya sade a sania no wana no ye no sanso ena brayimu ebeye esanse nsubra ne bi ebeti egu no ewiase nyina ebeye nsuyiri enu nti no woto nsa freye se amanfo na ne ye hwe animu se ebebebu ampasa na so no akwa ye da ye so amemu na ne anim se bia wafa ne ho adi ma ye hu no kula no wo jame wo pape wo pape bi ase ena ye se no obi a wo yo odifo na wo gina dance ase a wo sasa no ne anim se wafa ne ho adi na so no Breya ye kase Ghana Police Service aton safre no ama wonom edina kwa kwahye kukumu se na watwe mienu womu eye nhwehwemu adekodi enti a wode asemu a enya nokre na edi huboa ene eye mo hyehye ebeto Ghana fo maso no wonom enya nhwehwemu na wonfamra bonti nempo no womu kwa akwahwe na adwini mahwe se bibia ye correct ana na yankase enua bema ya wono ye fredo nana opon checheku ya woto nkra ede ma yen e won krampompuni matama senom no wasi abonten ene amanfo ahwetwe nkomo afa ne chia ya kye no ho sei ena adehye ne bi eseye ebono wa what say ya kye no ye kye ne so no yarema ne for 2 weeks ye na obeka afa ho me da se million opon checheku ebono wa de ono na pe no ho asem Ghana fo nganche o 25 nyame bi eba ebono wa no nkenkan bible ni yi because bible na ka kire se won fe nsu mfense ewiase bi na emum no oduja na be se ewiase na be ni fo sa kama ya te se achide pe ni moja dodo a ene de nsu frema elma no sa so na monso pensu dodo nsu yi ne poni a eyi nti ebono wa de tamachi na anwaro emfiesi lo na fear and panic but ato Ghana fo so ebukura from Malawi ne other countries ni ba se won ba fo esa ne enshama se de china mo se de yom ba fo se na yenda da asam keke
Emilia, Ebono de man face emblano. Ebono issue ni me I feel like saying the yen because of course panic am I Ghana for because me like this I do believe here into China is right. By the way government action numbers that I know my insurance kakra. Make sense. No, and the BBC said na akwamshe fotrofo adifo atrofo a yakase wo ochina entu bewu na so ochina so no na oda so tiase no mo ya yo mo de we eye depend bi adwenkyere ya wonom ede eba Leicester Company Limited yemfa aseda eba wonom won ya to face ene ya to brush no ena wonom ede apia ye wonom nka no de bia meka mese mo wonom nya hwam mo wonom nya akono ma wo senya akono na nya fe ni nyina mu no ye de assault wa bedoso white ne wo ho sanso so ena obetimi akwakofa heba ne bi anase bi krampa wo de no mpe no na wo peja on bi ampacho ni nyina no ebi ewo ho ene mpanyimfo monkomo ewo 0501 619 ana 0501 390-338 na wanye woso medimafo heba center Dr. Tam Dasonie pokwa se mayira kwai na kwaje ayasa yade krankro biada atete wache ya wosi eno na de ubekọ wo no mepacho wunya enwu ye wate udimafo aba ewo pokwa se mayira nkran ha se nom sanso na kumasefo ehwo ene center na nkasa no eye ebo akwa gogo ne government school no ena edi enhwe ne mokọ no fa bre ento yade so eye 0244774282 0244774282 and 0500727215 na Dr. Etimi Ajewo so Leicester Company Limited said esia kano na eno achi ebidima fo boni chidomi de na time herbal center for enso at the time herbal mixture na what the API ya wase malaria no ema no enka wonto dem wanum wato ntimi nidi ohuna mu nyina yo boho ohuna mu nyina ya wo ya ne titu waposo mepacho Shedenya TIME time herbal mixture nembo bona sanyal wane wo ni nyina da no entum free wo so baby bia de eto no pharmaceutical shops and herbal shops ni nyina mu no ebusu se cha ewo ho frene doctor so wa ye krado so no beka sanse mi se bia de simi de ye chi no wane wo etimi edi eye 0244417669 na watimi ajewo so wo pe baby ayimfonyin aha eni a wuti studio akrampo na obeka se aha se no mu efe pa Sompa studio ha na so no obetimi ayi wo ama obeka se wuti se bia so BBC ya decorate ne bed ye wo me pa chow eye RSYD Novigi Studios ye kanfo e de amount wachi akwan no e wa akra ha se no malamba se first Kokroko Street no so a ho e na wonsa ebeka no me pa chow e ba se video ana se bi nso so a pictures ana sa de bia da eye mfonyin hu ye no wo de kwa kwadan eye RSYD Novigi Studios na watimi aye wadom wo betimi eno no akasa e wo 0303 9748 Yenyina ye tie Sompa 0303 974822 and 0574 715-778 0574-715-778 now watimi ajewo so Joe's Bread and Pastries was what the hot ken kenaba mo amoto dokono mo amoye mo ya wadeje wo yedwumedie bi wo pedokono kama pa smooth one hot one e de serve wa hwhwo de a na just for say waje wo bread no e de abon bo mo amoto ken ken nyina so no wasemo mra hwai e 3 Ghana cedis pe e kese na emu so emu nkeka na emu no so edente no wo be friend sesiada anasa hwehwe na kira kwan kra e wo Joe's Bakery dome wane commercial bank no echi wo pe ho e na won sabeka no 0256 068832 0256068832 na watimi ajo so se baby biada wo bia no obetimi e de abre wo ho onga ma mensa no boafo duani biada wo yo no nyabi ne fa egumu esense de wo ye bia no e ho spice no onga no ye de aba kodwaman so baby biada wo kwa wo se wo pe onga natural de wo ton se me de kwakoye stew kontomre stew anase parava sauce anase me de kwakoye akokonkwan anase goat nkwan anase bia light soup bi won wo kire na wode wo de amount ebetimi abo papa ye wie ebusuafo ye hwe na yenyi enso bi no mra ye ba ye behwe na yetimi de dia ka no afo aso Hey, me
do edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfin fem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me de hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and in the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 and 1 cry ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and in the brush abedwaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Herbal Clinic Accra. And you want here, passengers a gumi kaimi, a hana do one aircraft. Hey, and the Sacra and put away the mo. And yet the Mwampa, the said here, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war, 1 year, 1 city. Need send me 2 months and 8 years cano. Miss me connection and said, Uncle, ye, na a sakakra. To say what Peggy Mama, what you have them connection. What about the crow? Stroke so dear, what found small. Chessa, I did the one who I need yes, no. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244-774-282. And then 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. Obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwedie yinkrato yaso sano boafo TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa yenhwe na yemu ensem no ekomo na yentimi ensori adwaso yede ani echiremu awo amanone ensem na wo hwe abibremu fa hase no mu a ebusia wohia buburo ni ahokyere ya ekumabo akoto ene ne ma egu anwea pradada so no edwale ebududo na ewo Ghana na ne abibremu fa hase no nti no eya na obi asore nipa dodo na no woso okosiki for green pastures na ese omo kwa akopɛ adwuma papa aye ewo broni ekrom na enam so amanesa wode wani kyeremu ewo Gambia adehie binum a wonom so afro eye ensuhyem ana se bia boat ibi ya wo kyese wode wani ekyeremu ewo Europe no makwahwe mu hyebremu wo hose be ye obenya abrabopa ene tenene na watimi ede atoa wa abrabo so no fofia antoata madware ababo nipa be se 200 ye kasei eyade a wonom so eboat no etimi akadane egu na emu wo ha ede mienu de ye kasei mpanyimfo ayadom ama wonsa aka wonom emu nso atoa nananom ewo ensiedo afoforo ya aka ne de se wonom amimo so mayeden yo ebra ne nkrabia ena ebekire na wesei enye de dikan se ebebu nkompo a wo hwe be se 2024 July ni mu a eyade asade ne bia esiye na wo mu etu kwan nipa be se wo ha aduonum 150 ena wonom ayiraye na ebrekro na so no ages bo so me wo afie twam no be se nipa 150 ena wonom so ebi ewuye ebi nso so yiraye ya wonom enhu o makira kwan wabra na wo mu free Gambia ekọ eye Mauritania asem wesi akwa ya abrehosem na nam so ama panyimfo dodo
na no ene ese bibrebo FM ha se no mo se mpanyimfo no mampanyimfo mumye bi adwuma munya mo man ye se be yatememfo no so no wo ho betimi ato wonom na wani etimi aka won kroma sanse won sachi anya woda ente se won sayem ase no ne de eye adwumre no siabrem kase weekend news wa Sompa 106.5 FM ye twafa Sompa fidi ahodo no nyina so e de ACA yada mu nyina mu ase na me na eye apam dada aseminua beme wono e na abomichi domo a mitimi de nsem no ebe so mo sanso na na bema bema Sarfo kantanka wono so e na eye ehwene mu ngoma Facebook no social media handles no wode ye ekoye Sheriff Agundi Abe